Mae Ynni Sir Gâr yn gyffrous iawn i cael yr adeilad yma yn Llandeilo. Ni yn mudiad ynni cymunedol yn Sir Gyfyrddin, a ni'n neud lot o gwaith ar draws y sir, ond mae'r prosiect yma'n benodol i ardal Dinefwr. A ni'n datblygu prosiect o'r enw Bwrlwm Beics, achos taw prosiect ynglyn â trafnidiaeth gynaliadwy yw'r bwriad yn yr adeilad hyn. The overall idea is that we are going to be hiring out some e-bikes. So in conjunction with the multi-use path, when our end is finally open, the idea is people will be able to borrow a bike from us. But alongside that, we're also going to be a bit of a community climate eco hub, which you'll be able to just drop in and have a chat in as well. The overall vision would be that because we are so close to the heart of the Wales line, is that somebody would travel from Swansea, say, come here, pick up a bike, cycle to Carmarthen, leave the bike in Carmarthen, continue their journey on either bus or train from Carmarthen as well. So it creates a really good, sustainable travel loop as well. Ni'n really gyffroesi cael yr adeilad nôl mewn i ddefnydd y gymuned leol, bod nhw'n gweld fel o Vanessa'n gweud, yn rhywle lle maen nhw'n gallu popa mewn, cael bach o sgwrs gyda aelodau o staff Ynni Sir Gâr amdano unrhyw mater i wneud gyda gweithredu ar bydd yr hinsawdd yn lleol, boed hwnna yn trafnidiaeth gynaliadwy, fel defnyddio'r beics ni'n gobeithio cael ar y safle cyn bo hir, neu unrhyw beth arall mae'r gymuned moyn wneud really, o ran bod mwy gynaliadwy yn y tymor hir, so gallai hwnna golygu datblygu mwy o prosiectau ynni yn lleol, gallai fe golygu bod yn rhan o unrhyw un o prosiectau eraill Ynni Sir Gâr. Enghraifft, mae gyda ni prosiect ar y foment o'r enw Strydoedd Trawsnewid. Gallai hwnna fod yn prosiect bach rili neis yn Llandeilo, lle gallai stryd lleol i fan hyn falle cydweithio mwyn trio ffigro mas ffordd i lleihau defnydd nhw ynni, ond hefyd edrych ar popeth arall really, o ran bywyd, sut i byw yn fwy gynaliadwy. It's just going to be a really, really interesting and exciting project. It's going to evolve as it goes along. If you've got any ideas, if you want to volunteer, we will have volunteering roles available, then just get in touch with us.